je kako da isplaćujete bonus, a istovremeno zaštitite kompaniju, odnosno cash. Ako isplaćujete bonus godišnje, onda će to biti veliki cash out na početku ili na kraju godine, svejedno, i možete imati potencijalni problem. Ako isplaćujete bonus kvartalno, linearno, po 25%, može vam se desiti da u kvartalu broj 2 vam rezultati kvartalu 3 odu dolje i imate problem jer ste isplatili previše bonusa već u kvartalu broj 1. Zato je najbolje bonus isplaćivati kvartalno, ali na način da isplaćujete u kvartalu broj 1 10% bonusa ukupnog, kvartal broj 2 20, 3 30 i 4 40. Tako će bonus cijelo vrijeme čekat negdje ljudi će računat na taj bonus. Međutim, on je napravljen na način da štiti cash kompanije i napravljen na način da negdje reagira na eventualne potrese u poslovanju. Isto tako, na primjer, ako u prvom kvartalu niste napravili dobar rezultat, onda u drugom kvartalu ste recimo to nadoknadili, onda ćete u drugom kvartalu ljudima isplatiti 30% bonusa, 10% iz onog prvog kvartala i 20% iz drugog. Eto, na taj način imate izbalansiran cash flow, ljudi cijelo vrijeme računaju na bonus ako su rezultati dobri, rasturate. Eto. Dakle, boom your company i uživajte u biznisu.